Draga braćo i sestre, proslavljajući danas svetoga oca Nikolaja Milikijskog čudotvorca, svetitelja iz 4. veka, mi zapravo proslavljamo samoga živog i istinitoga Boga kroz svete njegove, kao što je i u psalmima rečeno da je divan Bog u svetima svojima. Zapravo proslavljajući svete mi proslavljamo njihove ime, kroz koje su se oni uložili, a Bog ih povećao vencem svetlosti. Pa ćemo vidjeti da svaki od svetitelja ima oreol oko glave, a to je oznak njegovog obožavanja i ismijavanja božanskih energija iz njegovog svetoga tela. Tako da svetitelji oboženi, oni imaju tu mogućnost da kroz njih, kroz njihova sveta tela, Bog tako sigurno deluje da oni iseljuju bolesnike od radnosti i bolestiju i mnogo pomažu nama ljudi. Tako imamo mnogo svetitelja i našega roda, gdje idemo i molimo se pred njihovim svetim moštima i mnogi dobijaju različita isceljenja. Mi znamo da svetog oca Nikolaja proslavlja, tako reći, pola srpskoga naroda, a pola ide u Bosnu. Pa je pitanje zašto je sveti Nikolaj tako zapao u srce našega pravoslavnog srpskog naroda, jer mi Srbi jesmo jedini među pravoslavnim narodima koji proslavljamo krsnu slavu. Razmišljao sam o tome i mislim da su to dve razine svetog oca Nikolaja, koje se naročito između pored mnogobrojnih drugih, a koje su nekako srodne našim dušama, a to je na prvom mjestu revnost istini i veri, a drugo jeste milosrđe. Prisjetimo se da je sveti otac Nikolaj učesnik prvog Vaseljenskog sabora. I tamo je jedan veoma gordi drski sveštenik, Aleksandrijski, koji se zove Arije, na tom saboru tvrdio jednu jedes, napadajući samog našeg spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. I kada je 318 bogonosnih svetih otaca ubeđivalo ga da odustane od svoje jerese, i kad više nisu mogli ništa da učine, a sveti otac Nikolaj u svojoj revnosti opalio mi je dušan, ne bi li ga odbio. To svakako nije način hrišćanskog opštenja i nije način, ne to kako bi trebalo podnijeti dijalog na Vaseljenskom saboru, ali ovo je jedan izuzetak, braće i sestre, u kome, kad ništa više ne pomaže, 318 svetaca Božih ubeđuje ništa ne vredi. To ne treba ništa ne preostaje drugog, nego da vam pokažete jezik koji on jedino razume, a to je taj drski jezik. Zapravo, zbog toga je sveti otac Nikolaj mnogo pretrpeo, bio je razrešen na klevetskom čina koji je kasnije bio i vraćen. Ta revnost za istinu jeste nešto što je nama Srbima svojstveno. I mi smo takvi. I mi revnujemo za istinu. I mi nećemo poniženje. I mi ćemo u ime istine naspram svih. Mi ćemo stati i biti na strani istine. Nama prigovaraju da smo mi ratoboran narod. Mi nismo ratoboran narod, braće i sestre. Nego nas drugi stav uvode. Oni nas uvode u takvu situaciju da dođemo do velikog poniženja
ili ćeš se boriti, ili ćeš biti ponižen. Mi ne možemo to poniženje da trpimo i zato stalno bivamo uvedeni u ratove i veće i manje. I zato stalno stradamo kao što je stradalo